Сәлем достар. Мен бүгін тағы да стройкаға келдім. Көп болды стройкаға келмегенме, бір 2 айға жеткен шығар. Так, енді жап-жаңа келдім. Бір 20 минуттай болды келгенме. Мына арада осындай. Мына менің шелегім. Жолшыбай бір темір таптым, бір арматура, бір екі арматура. Мына жаққа келсем, осындай кереметтер жатыр екен. Алла қаласа енді осы табыстарды жинап, анақа орыма апара берем бұйырса. Керемет болды. Жұмыс басталды енді. Аллаға шүкір, Алла берекесін берсін. Осы мына ұзындарды бөлек жинап, мына қысқаларды бөлек жинап, қазір орыма апара берем бұйырса жалап. Ауыр болайын епті бір шелек. 10 килодай бар шығар мына жерде уже бір шелектің ішінде. Осындай кереметтер табылды. Сразу тек сходу десек те болады. Аллаға шүкір. Понемножку, в общем, все перетаскал. Это мелочи. А длинные там пока оставил. Ну, попозже заберу. Сейчас я хочу вот таких мелочей поискать, еще походить. Но все, что там было мелкое, я все уже принес, все сюда вот поставил. Я думаю, здесь килограмм уже 30 будет сходу. 25 как минимум. В общем, отличный результат. Сейчас минут 5 посижу и пойду дальше поисками заниматься железа. Ну, что будет, я покажу, конечно же, результаты. В общем, ходил, и вот нарвался на вот такую кучку неплохую. Здесь, видимо, арматуру режут, и вот они, отходы лежат. Ну, пока шел сюда, вот столько железок поднял. Там много, в принципе, их вон лежат, но они как бы в ведро не помещаются. Я их потом на обратном пути соберу просто. А это вот я с удовольствием положу в ведро. Красивая арматурка. В общем, шел. Так, те арматурки я себе положил вон. Мелкие собрал. По пути вот эти нашлись. Неплохие так, тяжеленькие. Ну и всякая разная мелочь. И вот смотрите, еще целая кучка. Будто меня ждет. Сейчас я вас соберу в ведерко себе. Ну, в общем, неплохо, ребят. Думаю, с этой, как говорится, с этого выхода мы килограмм, ну, грубо 10 точно собрали, если не больше. Ну, закруглю до 10. Отлично. Құрметті көрермендерім, міне тағы да бір жақсы жерге тап болдым. Бірақ біз мыналарды алмаймыз, оларды алуға болмайды. Олар керек нәрселер, скабалар, петля, мінеке осындай жаттар. Олар бәрі керек, бірақ мінеке мынандай кусоктарды ала береміз. Жинап, мінеке олар мақта толы. Міне. Осындай кусоктарды отход дейді, оны ала береміз бұйырса. Жинап, нәтижесін көрсетерім бұйырса. Темірлер толы. Аллаға шүкір, баракаллаху фикум. Алла тек берекесін берсін. Мінеке осы жерде жүріп, мына шегемді толтыра берем бұйырса. Нәтижесін көрсетемін ғой. Арғы проходтан бері қарата келсем, арада мына қаншама мынадай керемет темірлер жатыр. Кереметтер. Алла қаласа, бүгін енді бәрін жинауға үлгермейтін шығармын. Алла қаласа, ертең келермін. Қараңыздаршы. Аллаға шүкір. Осыларды бұйырса енді жинаймын. Алла берекесін берсін. Осы табыстарға тек Алла Тағала берекесін берсін. Мына стройкаға келіп темір жина деген жігіттерге де бәріне Алла разы болсын. Жігіттер, Алла разы болсын сендерге. Видеоны
көріп жатсаңдар. Рахмет сендерге, көп рұқсаттарыңызды беріп жатқан. Алла разы болсын сендерге. Осының бәрін жинаймын, Алла қаласа. Міне мына жерде жатқан темірлерді бәрін жинап алдым. Ана столбаға дейін бәрін жинап алдым да. Мына жаққа алып келдім. Бұл бір куча. Енді нараға екінші куча жинап бастадым. Міне екінші куча. Міне әлі толы. Нарадан міне жинап жатырмын. Мына шеттерден бастап. Осы жерден міне қаншамасы жатыр мына жерде. Так что жұмыс жетеді, бұйырса осыларды бәрін кучковать етемін араға. Құрметті көрермендерім, мына темірлердің бәрін жинап алдым. Міне осындай куча болып шықты. Оны Алла қаласа ертең алып кететін шығармын. Бүгін уже алып кетпеймін, уже кештеу болды. Машина ертең келуі керек. Ана жақта екінші куча жатыр, ағаштардың артында. Оны қалдырдым. Ертеңге Алла қаласа. Мына стенаның нар жағында мен жаңа көрсеттім ғой. Қаншама темірлер жатқан. Алла қаласа ертең аман есен жүрсек, ертең келіп сол темірлерді жинауға жалғастырамыз, бұйырса. Бүгіндік енді осы. Үйге бару керек уже. Дорогие мои зрители, вот все, что удалось насобирать. Так, пришел я сюда в 14:20. 14:20, сейчас у нас 17:38. Без 26 вечера. Сейчас я вот это все мелочь сюда вот аккуратненько вот так соберу и ведро оставлю. Ну, еще думаю, один эпизод засниму. И уже потом сделаем вывод. Ну, главное, железо будет то лежать. Завтра придем, соберем. Все будем загрузить в машину и сдадим килограмм. Результат покажу, Бог даст. Ну, на сегодня я все равно доволен результатом. Результат отличный, как по мне. Это то, что я здесь принес. И то, что еще там. Там я оставил еще. Лежат там среди куч. 2 кучи. И завтра еще будем дособирать. Вот такие вот у нас находки на сегодня. Я доволен результатом. Еще раз я благодарю всех ребят, которые разрешают ходить по стройке, собирать вот это железо. Пусть им будет доволен Всевышний. А этот заработок пусть будет баракатный. Пусть Аллах даст баракат на этот заработок. Ну все, я начинаю в ведро упаковывать все. Эту мелочевку. Ну вот и все. Всю мелочевку собрал в это ведро. Здесь хоть чуть больше половины ведра, но ведро тяжелющее. Неподъемное, не знаю, тут килограмм 20 есть точно. Ну еще здесь, в общем, сегодня неплохо походил. Еще там оставил пару куч. Завтра, Бог даст, будет продолжение. Ну все, всем пока, до завтра. Завтра продолжим. Қайырлы таң, құрметті көрермендерім. Сағат 8:30 таңға біздер міне стройкаға келдік. Тағы да мына кешегі жер. Осы темірлерді жинаймыз бұйырса бүгін. Темірлер толы мына жерде. Аллаға шүкір, бәрі темір. Аллах тек берекесін берсін. Аллах берекесін берсін. Осыларды жинап, біз нәтижесін көрсетеміз ғой. Алла қаласа мүмкін бүгін жиналған темірлерді кеше бүгін тапсырамыз бұйырса. Ал жұмысымызға кірісейік жайлап. Құрметті көрермендерім, жайлап тазалап келе жатырмыз. Ана шеттен бастап шелектерге дейін бәрін алдық. Ана лифтті босаттық. Енді мынарада қалдық кішкене.
бәрін ортаға лақтырып жинаймыз бұйырса. Сосын міне бәрін ортаға лақтырып шелектерге салып аппарат жеріне апарамыз. Нәтижесін көрсетем ғой бұйырса. В общем, жұмысымыз деген қайнап тұр. Аллаға шүкір, берекелі болсын. Құрметті көрермендерім, мінекей бәрін бір кучаға жинадық. Мынау неше килограмм болады екен? Комментарийларға жазып қойыңыз. Лифтерді бәрі таза қылдық. Мынарада жатқан темірлердің бәрін жинап, темірлерді жинадық. Шелегіміз. Мінекей осындай міне темір жиналды общий. Берекелі болсын. Керемет нәтиже, я? Осындай нәтиже болды. Кеше бүгін жинағанымыз, қазір машина келеді бұйырса, бәрін машинаға жүктеп тапсыруға апарамыз бұйырса. Нәтижесін көрсетем ғой әрине. Алла қаласа. Ну, в общем, вот, начали загрузку. Потихонечку загружается все наше собранное железо здесь. Вот оно. Ну вот мы издали наши железки. Получилось у нас 266 килограмм. К сожалению, у нас железо упало. Было по 80, 85, стало по 75. У нас было 266 килограмм вышло. И там, в общем, 20 тысяч закрулил, приемчик отдал. 20 тысяч. Вот такой вот заработок за 8 часов, скажем, работы. Так, вчера 4 часа, сегодня 4 часа. 8 часов и 20 тысяч тенге. Отличный результат, я думаю. Құрметті көрермендерім, назарыңызға рахмет. Осындай табыстарға Алла Тағала жеткізе берсін. Аман болайық бәріміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.